Feel o ko lave e pe feel o ko ke tau taimi pa ko si taimi ke mauha malolo ko e tangata fe mo e kina ko taimi ko ia ko ke kau mai ke polo kalamani always appreciated. Ko ia Malo. Ko ia I he tunga ko ni e feel ko tunga ko ka tau fonua he taimi ni. Feel mahalo pe ko ke osmea I pina ke whanongo pe iai. Ko e tuunga ko ia o ke ai ho tau fonua ko si hufoki a sia o si ki tua pe me he core team. Pe ko ne huma ko ki tuana ne take atu ai laka pe mo tohi tangi ki Falealea. Na ne toi take laka pe mo tohi tangi ki he ne afio ki palasi I he ahomoni te. O ko kamata ke nga unu pa ko me ani ko mau wakai ki ai feel o ko ki quiet pe ki whakalongolongo I koa team I he taimini kwa ki hataha e te nau asiko toa mai ke poupou toko kehe a wawau taha wha pe a mo haapai taha tolo na asima poupou I he ahomoni te ki a si aosi ki he whakafonga tonga tapo uluaki. Ko e tunga ko iai ko he taimini e feel tatau te fito ki he patseti ko tau tolu ko nai ale o ko kamata no ale I Falealea ku tau toi go further into he deficit ko ni pe amokaki ake paanga e wavalu po ne fito miliona aia ko hiki hake ia pe me he paanga e nimange au valuhiva po ne ono miliona deficit ko ia I he tau ko ni ko si o aluhake le vai ki he ono nge au tahavalu po ne tolu miliona deficit. I he tonga ko ia, ka hahanga ho wakai ki he Ngaahi political landscape ko ni atau tolu I tonga, Phil? Well, let me kind of get a few things out of the way, I guess. So, katraki taimi, anai go for laves, isi au pito ki he mea wana e stofo fola TUKU'I, and then, ko mea taha hange ko ki o ngoi ku pe niau pe me he kere a voice na e taha na kore wha mai mahalo na ki ngari wha mata tua ai po lawe na e whai mahalo at one time ka ke o kai ke kau e media hono restrict public ko nau Fatongia ke nau tukumai whai nga maari o public pe nau sa ia ufamatala my position or tatat but they're not in a position to ban anybody. So let me get back to the question. Uhinga foke a deficit spending have no with banga tana ki mai ni kakai. Sai ko na kuono ngau 2 miliona. The question go ke fai he kakai mo ka fo me kakai. We have our position. We have get our ilo. We have position in toko hiva. Fakataha mo ikaw independent. We have our position in regard ke deficit spending. Ulaki ko nga ke ha. Ko nga ke tau Filia kakai ke kai ke nau FAKAEHAUA'I vi kakai. Because in the end, we kakai pete nau tae pa anga koia. Angai koe na lava kia ana ne nai, ko iku a Ngaahi, ko ave, uda don't foke prioritize, ai ungawe u whai ma ai kakai. Ku prioritize e hala, ai mea koe, o kai ki upeta o COVID tanu hala, no, it's a good project. Kai whai whakafuafua, he koe hawhangi hala, ku tonu ki tukai pe, koe tau e tau tuku moe, mo whakauri holo whanki hala maka ki kai ki whakafofa. TUKU'I kai ave si nini ki he mea koe ne wholofola kia e TUKU'I toka ngai e drugs. He kou sio koe palapare malahi taia whai tonga na kai ki appropriate ha si nini a ki ai. Pea kai ki wilo koe pachet fo o koe ni pe kuaha paanga o ku ave appropriate ki e ka patungau e polisi pe alu ki mental health, he koe uhinga e palapare mako mental health. Pe koe ha paanga he patseti ke omihani ihi ke o mai o akoi. Mental health, ke nau whokiat o se tau tahata ua tau tolu o tokanga i palapare mako ia. Koe u eria ko tonu koe ke tokanga I. Sai, lave koe ki deficit spending, koe wakai koe o tau tō moko si. Koe
actually commerce of how can stand still. Talo e vai lasi. Totonu ke nau whakaawa ke whenua te kakai ki Tonga. Koe mawanga paanga lahi ki Tonga, koe o atu ho tau kakai Tonga ki Tonga. Koe uinga ke a hekuna watu ngoi paama. Mea ngo koe whakatau foi ufi mata e ika. O atu sirin ke whamiri. Allow them koe ngā ke ha ke function commerce. He utoki mau be sirin e pule anga at the point of purchase. Koe atu whakatau, to o he pule anga, ai ki sirin tax. So, koe a ko pehe, o alu koe ai mawanga mui e pule anga ki he CCE, ya alu lewa whakamore e pule anga o lahi, o kuhalai. That's common sense, ka aku no e pa anga hu mai, a revenue whakatau e pule anga. Pea aku tono lewa ke kat e ngahi polo kalama. Koe hae polo kalama, vai taha. Koe uinga whokia koe o tau kalua deficit e se tita ka mai tau whine. Koe uinga koe ha. He koe uinga o tutuuni mai he konistu tone. Koe I can't remember the exact kupu provision koe konistu tone. Kapu, I think ni mataha. O talamaya he konistu tone sub 5. O bau koe minista koto ape o ni whae report whakatau. Whether that has been done or not, I don't know. Kakaparewa o whae report ko ia. Koe report ia koe ke lava he kau whakafofonga. O estimate ai paloparema o hoko me department taktaha. Pea tutu urewa ai u appropriation koe o aveke sirin ai pureanga. Maino? Kakaparewa o kai ke whae report ko ia. Koe paloparema e taha. Ua. Mahalo ko lave be ake he atu e taimini. Ka koe tutuuni at konistu tone. I think 50, ko ngalo ea o 50 A sub 3 provision ko ia o konistu tone. O tala mai ke ha. Mukata ki be ko huinga ko tahe uta whaaki ko ia. Ke koe uta whaaki ase e ilo me iai ai me ako toton ke whai. O tamai, it shall be, it shall. Kon uinga koe ha. Ke whetutaki, a prime minister, pia moe TUKU'I, moe tama TUKU'I, Kamboia. Regularly, sai. Ka pauleo koe kena lava o ngā ue whakatah. Sometimes it happens. It's politics. Sometimes it's kind of dirty. Pia kuton leva, ke amende konistu tone ke pehen. It shall be either monthly, bi-monthly, quarterly, semi-annually, annually. Ay na whakataha. Demand, ko inga ke ha. Ka koe lewa ha palapare ma whetu guaki'i, me tau whoki ke konistu tone. Koe hae mea na whae konistu tone. Totonu whoki whehu he media, ko palapare mai e taha. Koe Fatongia e media kena disclose. Ai umea kou talamai konistu tone ke whai. Tala he media, nai whakataha, ai PALEMIA, te koe press release, me office PALEMIA, koe office TUKU'I, nai whai whakataha, ai PALEMIA, ya moe TUKU'I, koe media kene eke, ko whaile ripoti koe whakatau, o require he konistu tone pe EKE'I. Uhinga e kulava ke uta whakika se pita. Koe uhinga tau hake pe, ai deficit. How come? Where the money goes. Mai de kulau, koe hareva ai makatuunga ke deficit koe ni. Koe hareva ai lahe o appropriation o kuave ke u departmenti o makatuunga ai deficit. You gotta understand that? So, how pefu foi mea ia o talatu ke 600 million? The question they should ask media. The media need to be very active. Ogta may say, I know, na for like we put on otimo to cow you know run a business. But I might have see a regulation, meaning otimo to tata off because for the fear of shipping muri and that kind of crap. I know, Totonu, KENAU MAVAHE'I,
tukubeke private sector ia ke na fai o me ko ia he ko huinga se dita mo ka fine mo ka fanongo o di value e silini ko GDP atonga mai no o si ko ate foi merene ta foi merene ua ki no sira ha me lavai ate foi merene miliona ko nga ke ha ke na wilo mo uia economy tonga the lavare ke fai trade they are willing to do so ko ate ki puha hina taha pe ua pe tolu so ko nga ko ha ko me ai a private sector ke na fai ko botoa awe puri anga ia no funo ia ko ya na mental five ko ya me de na lava o ko ke na produce a fai nga income ke kakai pe mo fonua ko ia ko pe he ta pau na fai e me o tala mai he ko ni stu tone mai re glau follow through he me o tala mai ko ni stu tone pe tala mai he kupu ko ia I think nima excuse me pe ke futon me tala u kupu ka mo ni pe u kupu ni ko tala pau ke fai le lipoti fakata ya tala mai he kupu ia pe etari he minista ko ia ai fehui koto ape o watu me fare o fekau aki ka mo tuunga o potungawe ko ia minista kia ko tu e ka pana watu u me ko ia pe a mo ka fofonga o ka yo nga ko ka kai be ka to ka to ko ai mo ua ko ni ke ta me fe sai e how e deficit ko ia o hiri faki hifo ye no ko ia ki siaina what $183 million sang o ku kau no ko ia ku tu he ta o tol be fa na ta lau ki ai ko hiri o ku ai appropriation ki ai me deficit spending ke ta aki ai mo ua ko ia ko me ai o ka ki ngata pe ke tala mai he Falealea ko me ai media ke na dig into ki ai ka ba re ka ke lava totong how do I result? Well, hiki interest rate, because my thing a penalty. Os don't get always a newspaper. That's public information. I know goya. Goya go behe. O palo parema. I deficit spending. Ko nga he pa ke lava e tau fofonga ke ilo pe palo ki fe nga sidin ko ni. He pa ke na umai na report fakatau. Kapa o mai report fakatau e ilo ai ko hasidi o toe ko hasidi o no pe kapa o fakamore fakavare o to non leva ke tuus e fare fakalu fu fakakato ai patset o appropriate pe VAHE'I ke department ko ya I think we nga ko pe ai malo ko di lave atuia ke deficit spending ko nga ko tu kapa na fai u me ko ni te ha ke fiare aki mai no o toton ke na Falealea aki tala mai ko ni stu tone ka pa na fai ia e va tape mo ni afio e lava re va PALEMIA ya mo ni afio ke na lau ki mua to om ke fare o tala re va he PALEMIA I concern a any afio ke fare ya na fatu e lau fatu mo fakamore o fakatau pa mo me ko ia o ku for my guy and afio. Well, o que te au, capaz de não muy. Te hange ko ni tapeta mo sea. Ko Fatongia ia o sea. To follow through con isto tone. Ke check mo PALEMIA, como fakataha mo TUKU'I, mo tamatui. O ko nga kwa, ke ko ia o sea, ko tutunya con isto tone. Ko ke COVID. Te capaz ko ni ave tohi me office PALEMIA ke TUKU'I firma ke mi pe ka bare he ke tari mai me office ko ya pe ai leva na uhinga ke rebut ai to for mai ke do rebut de na request a meeting ko ya go be he ko u me ai o tupungai ta pa ke na fingawe a tu ke FAKAFEPAKI'I tu ia mo fakapik sio ke mo i fakalufu ai takai pe fai ngawe o fakatau pa moi. Ko ha mea ku toa sirin ma wanga
paanga ai FONUA. Ai FONUA. Tō ki lalo pa na hiki na tolo o deficit spending. IKAI. Koe mo ui, ta taupe mo ui e pure anga, ya mo ui whakawhamiri. O si peho ki tola, ta ke ala ko credit card, it's trouble. It is. He ka pau he kai tike toi lava, whewhe ka rei ofu koe. E more ho api, more ho ka, more mea katoko e. O hui kai ke toi kehe, ai mo ui whakawhamiri, mo ui whakapure anga. Naino, koe ki kehe re tāpeen, ke te nauhanga mai o tapare ka pai, o hui ke nau tukau. That's the only difference. Other than that, o hui kai ke toi kehe. Koe a kope, o ku hala, pe au te tonu foki e se tita, mo tau whiwhine, ke nau ia maka mai, ai lahi o sirini, o ua whia waona, puke ua walu kwene na ke tokitala mai, o ku aluki se. Where are this money going to, and which department? Sang, tako uinga whaka o taware noa ia e tau ngā ue, ke pai ke o mai e ripoti, ke ilo pe te toi ha sirini, pe osho no whakamoreki, pe ka pau whakamoreki hala, tu usi, ai sirini walu ke minister ko ia mani department. Phil, maari au pito e Phil ai anga ko ia ho whakamatala, pe ako ala au pito ho hanga o whakahoko mai, e Ngaahi kupu whekaukau aki, pe amo Ngaahi mea ko ia o Totonu ke whakahoko e puli anga. O kai ki whai konga heni e tolu, konga ulaki, ko e tō wholofola ko ia ai tamatu'i, ai ni nani o mai i he ahono o me, pe amo e tali tō wholofola ko ni ai Falealea, pe amo e fo i reality ko ni o Ngaahi mea ko ni o kuhoko e Phil, ke wakai mange. Ka paulewa e whio koe tūku ngā eni. Na e whehuia pe whoke tamatu'i a ripoti whakatao koe ni e hou eiki minista. Ai au te kai ke osi mai kotoa. Na e kamata pe ke whakaosi ai ke whakahoko mahe minista paanga ene statement i he ahoni. Tukuhifo koe ai whare ki he komiti kakato. Kamata ke tukuange mai ka na kai ke osi ka na e huu mai ai eki palemia o whakaosi ai ne statement koe na o mai i he Falealea ki moa i he hifo koe ni ki he komiti kakato. Ka ke he e Phil, oku hanga e he eki palemia o TUKU'I mai e fo i konga ko eni, koe konga koe tau moa o e patiseti koe falala ki he OTUA. Pe uke hana kaunga kia uku ne ngawe ake fo i lea koe koe good faith, pe koe tui LELE'I. Pe aku ne pehe na osi atu i he tau ko osi ai tau mua ko ia ko falala pe ki he OTUA. Pe aku toi hoko mai pe ai tau mua ko ia o e patset te fesiti ko e ni ki he tau ni ko e falala pe ki he OTUA. O ko ke pehe ke hawhe na pasi he ni e Phil. Si, se te tau ka mai kau whanongo, kau e fu whakakau halala. O ofa mai, o koe reality of life. O tau roku ko toa pepe, o tau falala ko toa pe ki ai. Ka kupau ko ngawe ko toa pe, o expect ki tau tolu he o tua, pe mo tau tamai he mani, ke tau whai whakapoto poto. Koe a ko pehe, kawia, ke te au, koe hoko pe barbarem tau unke he lotu. IKAI, o kuma ape lot whakaristiane ia, I'm not, ko whamore atu na mo pe, ko kai lot whakaristiane. Halai, he whemau he e ki ia, ko haho palani, ke tā ke deficit. What's the plan? He kai ke hau pia osmosis, o tō mai pia o atu. No. He expects ke ai palani. Wai palani e whakamuui, o wai palani e hunga tau tupuanga, o mo ui ko tō pehe mama ko nise tita, i ai pe palani. Ko harea wai palani, tau ai maa pe, ko hunga whoki. Let me tell you my real opinion. But politiki, sometimes they pull things over your eyes. It's real, okay? Been there and done that. Koia ko peheat ka mo tolu ka mo more. Tau tak tahalotu, tau taha vai ko tope. O te nofo noa ia ta e ako, pe tai whaha ngā ue, pe hao ofa mai eki o ki lala hake te moi. Doesn't work that way. Te mau ho tau o tua, palani ho mo ui, pa te toki hanga whakakeres tau tolu, hiri ai palani whakapoto. Koe kia palani mamani, koe alu deficit $600 million, and then you said the Lord is going to help us. What the heck? I know.
I am sorry, sometimes I get excited, but it's so dumb and stupid. You know, que tau nofo, I he mama mui ko ni, was o mai tala mai he folofola, e maupe ma, I he pupuai. I mean, was tala mai method, me FOUNGA. Tala mai ha, he kai ke tui he vare, ai kofu, o ko tui he tamau whangau. You see, you can't sit around, o hange ko whakaukau puna, pe hawe, math, me olunga, o toko mai kono totongi. That's totally wrong. Tako kore atu kainga. O maai lotu, I got that part. O whamarawe ko whi lot, black bishop e ki Amerikani. Maino, na mo behe ko tai lot. Ke lota pita koe, ke lota pita koe whia. Ko e atu ke maala na mo behe ko politiki ata atape. Na o bishop e uraki, bishop e au I Amerikani katoa, e sias palang. Kai, ko uhina, o kai ke ai ke utala I hana mai. Ko hinga ko lea pehe na mo pehe ke kau whanongo mo matanga. O pehe, o ko tae lotu. No. O kehe atamai lelei, me atamai kovi. Ko atamai kovi, tuku ke hau me olunga. Ko atamai lelei, se tita, o palani. Ko mea ko toko pe palani. Sio tau sio ke kau whiwhine koe na. Kai ke ngata mu whau wufa, ka na mu palani. Mai, yako, iai whanau, iai mo tuunga whakaekonomika. I he whetu mo taktaha ai. Mo sio, o wikai ke te aha ke peita bongbongi, pe tu hoe ha pāho pe tawhaaku. IKAI, tala mai wholofola pau ke pupuha ia, ta ke tang, pe la a, moi uha, mahino, pe toki mao mea o ke whenga ki ai. Koe ha whainga tari po ia. Koe tari whakapoto, koe hae palani, tau ai maa, koe palani, ka nou, o kai ke lava e iwi ko ia, o tae ono miliona. Kapa wai ke lava e te au wal tol miliona, e lava e ono miliona. Wake up to reality. Koe ko pehe. Kau ie, pe tapu pe mo PALEMIA, whakamore more. I have no animosity against anybody. Koe mea pe ko tadu, I am looking at reality. Koe mea utau whea mo I he aha mo I po. Kau ie whakaukau maulala ta. Ko whanongo ai. Ko hinga wai, tuku ki langi. IKAI, Ngāue, ko hae palani ke taa ke te festival. He ka pau IKAI, mark my word for it. Ka IKAI, ka nau maintain e upolo kalama koe ni. Next year, without to hash the same stuff. Maino? Koe ngā koe, he te nau mo mai mo foot miliona e tolu noa mahalo ki he deficit. You know, keep piling up, ke o ki whē. Koe mo ui whaka economica a Tonga, malo mo mo tolu me muri. Ke ofat I Tonga. From what I gathered, o pesete fia, ni mahiva pe ono hiva tokua, I have remittances. Ka ikai ke tau li paanga ke family mo e missionary mo e ako mo e whatever else. That economy is going to go down the tube. Koe aku ki lave atu pe ke whakaukau. Maulalo whakaukau. He koe mea au silini. Is all about the freaking money. That's the question I don't give a question here I don't find media. Why the heck is media can now come alive? Tohi ume agoya ke newspaper ke ha. Kai na me reporti. Ko me ai reporti a deficit spending pe mai and then o ave ki ha mo ha alo miliona ki fe miliona ki he a foi wa no ko ni and then petala mai ko hare vai palani e Falealea ki hono ta deficit ko ia Feo ko ki tāna ka tupenia whio ki he whehui koe nā ko atane nā yange he ko mā ala au pito pe ngai whakamatala koe ko ke whakahoko. O kai ko ki concern ko uhi koe hō mai ai whakamatala paanga koe ni whakataha I he hiri ange I taimi no e tō wholofola e tamatui. Ko concern e ni
Koe whamatala koe ni iai manumi ai ko uhi. Ko ngahi iai ngahi manumi ai loto. A whenga koe ni ke whakatatau, pe whakawheau, pe whakawhie maari e ke tau wholofola, whakatuputa e whie maari e koe ni ai tamatui. Ka paulewa e iai ha mea o ke pehe e ngari e manumi i he whakamatala pa a ngā huea te mau kumiki ai. Ko whea ngahi FAITO'O te mau kumiki ai o ka pau e manumi ai ngahi whakamatala pa a ngā koe ni mei he Falealea. He whio. Well, paulewa ke whairi he kau whakafofonga ha petition ke Falealea pe mo TUKU'I. Mahino o avega e nau concern ki he patset kona ulau mai. That's all I can think of. Ka paulewa o kui whea e tau kau whakafofonga. Kapo motor. Where in the heck are they communication going to find? Mahino, Ogdoton have now position, and then what they need to do is come out to the TV and radio or my we got press release. You know that, you guys know that. Going up here to educate the public. That's not an issue. Or issue I mean, okay, it's just the nature of the beast. Right? No? A press release ke ilo he kakai. Right? No? I never week ai. Kai ke ngata pe he taki koia o kaka o kaufafonga kakai. Right? No? Now my educated public in regard to me woko. Again, I go back to the media. How me abu fai ko media ke spread at Totonu ko HOKO I fare ke ilo he matanga. Ko rolo ye ke te au ko media. Mai no, pe kai ke ngatai, ka paure kai ke fai u kakai ko ia. Ui fe share. Wa ko ke hawa share. Mai no, o fai a press release. He ko share ko pule ia o fare. Bueno, kaku fail at PALEMIA. We can't just beat the heck out of one guy. Taube, about it, aku toa tamakoe. Koe so dia dah, ke ngau mai. Mane kulau, koe sea, ke ha ufai hani press release. Pe kai ke ngatai, o atu hakau whakafufonga, o media. O fai lewa nau press release ke ai. Ke whakai kiiki, ai whakamore, pe koe ha uhinga, ai paanga deficit, pe alu ki fe, pe fefe hono ta. So ko issue o step we o pa we faz etika. E capaz de tawai de to ngau he be ki me tau falala pe ke otua. Ko ni ko talan. Fai te falala ka mo patai a mo pakpak. I'm excuse the term, but tu ko falala ki ai. Mana tu ke fai ngawe o fada tau mo falala ki holunga. He oni whakaivia ai ngawe o hinga ko ha. He ko whakafotunga o me ke fai. You hope for the better, it's not going to happen. Whio, kai ha ho whakakaukau ke tō wholofola ko ia e tamatui? Well, o lahi ngai area. When me abe o nofu ia te au, a few things. Let me just kind of get to it. Ulua ki pe o lahi ai corruption. Right? Na tō wholofola mai pe TUKU'I. I Amerikani, he kai te ke kau koe, ka pau ke kau whainga business. No way you become a part of business ko ia, ko hinga alu ki ai paanga, o appropriate ke department koe. Ura ki Tonga, liri no ai ape. Hau pe kau sotia e koe ki loto, tau tenis na tolu, e ki mea koe na tonu te advocate private industries. Mainu, conflict of interest. Ura ki o tapu ia. Whether it may be there, like if you get into it that much. To me, the corruption of the Kanatiai, Talamai, Komotol Reporte, Komoni Be and Afi, or Poate is to preserve a growth, the income at our investor. That's their job. Talam for TUKU'I from a Monica Real FE'UNGA from a Monica in a field with wing of head for a bend of Muri. But
ko me ata o te ton ko lave mai ki ai ko o tai to o kai ke transparent in our way what very bot ta tau he tau same results mai no ko talat mo be ka bo tol he kai ke mo omi hakakai ta tau and then you expect a different results when he Falealea na follow be get tama but talwe ni to fi hen no be what 20 years what the heck have they been doing get them out o te ton ke omi hakakai lelei ke toki loto na kai ko nga we but so we tau pa pa ma ko to ko ni o tala mai ko me underlying message ta ko shite o tala mai te he na fio ko kakai ko na mo fili mai ko kakai ya tau nga we aki it's so obvious and again thank you I have no animosity whatsoever in fact I don't know most of them but they'll be kai ngai u ku ai so o tala mai ko kakai ya mo fili mai no o kai ke tau ai ma o pe mai ni tama o kai ke na usai do fian e talat pa mutolu se tita tau me por kalama I have no animosity ki ata ta koena for mai o fe na tol he deficit ko ni ai ko na la ho a honi kada fa mo na I didn't have me ko na la pa cheti ko to fa no ho ni ai but just for common sense tells me o na we fair we hana kai ke hiki ko to ai e deficit o kai ke na lot ke deficit and again I don't know baka pa na big e malo pe fa but at least show to the people that they are representing their interest e ko a ko sai ngata sio ke ka kai ke to tong sio ke tu pau ko me mo ai sin e FONUA o go be de to for and a fio uluaki ko na tala mai ko hafani the drugs ko para malahi a Tonga e tai mini leo ko e hal leo mai he to e ha panga huat panga humai evaluate panga Tonga whatever the issue may be ko me uluaki to e tai mini ko drugs ko whatever appropriation ne na ave o ave peke ka ma polisi specifically dictate the itemized in go e ave hangaton pe ngawe aki kiono pe what hata me muri whatever else ke fai whatever else me go to ton ke fai ya ia marka sidin ko ya ke to ton ya ke kai ko ya ko nga ke ha ke na fai mental advice or whatever else ke rehabilitate ya ta si ai to tupu ko na o mo he e fai to ko na well go be o lahi au pita pa. And then another factor, I think, o na ngā koe whakatau taha holo pe. O kui kai kia ha, you know, ke na ngā koe whakataha. You know, cooperate ke u department ni, ko ngā koe hai mea u ton ke whai. Sio, cooperate ke sea pe mo ne a fio, ngā koe whakataha sea pe mo mea, te o kuhange ko na splitting pe na to within e Falealea ai me o ton ke na ngau e fata for the betterment ai kakai oi o be ko na fa kulu sai pe fa kulu puia ko issue ko merit o nga issue ko o mai o area ke ko upu ila o fotu ke fai ko me ai ko fa kalu fua mai kakai o mo be mal ko ta ni to ka ngape ko ki vai that's okay sai pe ki vai kai to ka ngai ai mo ui whakaloku fua Tonga, he koe mea in the end, koe mea e kulau, o kui kai ke uinga ke tanu ko hala au ke whiwhia koe o ki kulupu ho FONUA, o ki kulupu ho VAHE'I. Mo sio whakaloku fua, ke LELE'I a motu, he koe mea ia e alu whakatahai ki olunga. Koe whehui e taha e whio i he tonga kau ki ai he taimini ko ke osmea i pe e whoki e koe ai tonga kau tau iai i he taimini i he ekonomika mo i tau tonga whakapolitika re. Koe halewa ha mea
kau ki foki si mai. Pa ko toka tai mini o lolotonga lea e tau pat se ti Falealea na kamata i ahoni. Ki lave mai mo a feel ke hae mea ke move forward, way forward ke siofi e kau whafofonga. Pe a hoko ki ai ke halewa ai mea e kau whafofonga ke nau whakahoko mehe ahoni o whai atu ai knowing ko Ngaahi pui toa ai ni ku iai e tau wholofola ne awhio te whesite e tau pat se ti. Ke halewa ha o whakakaukau ki ha way forward mei he tau kei ko ia au he tawhakawha politikare i he tuunga ko o tau iai he taimini. Well, it seems to be a very complicated issue though. Ka koutui ko mea big mahuina. Ka pau e transparent. Mahino. Ko umea kona o whai ke o totonu ke ilo he kau whafofonga. A tau tolu especially. Whakakatoa pe hau ke kau independent. They need to work together. Ko uinga ke whakasiisi e umea kona o tau alu o deficit spending ki ai. Pe ka pau IKAI reappropriate pa anga me ngahi ti pad meni o ki lahi. Ke feituko fe mawai si dingi. Tau pe ka pau e tanu hala $300 million now. Whanonga e tau lau whakausi. Ka pau fulahi. To o maha ki miliona e taha. Ki miliona e tolu whanima. O ave ki drugs. Mahino. Ke happy a ki whangita mai ki kona o mihi vai to kona. Ka pau te nau transparent. Pe nau ngau e whakataha. Ka e lava foki he media mo expose ko ke kakai. He tala mai he kakai ho nau roto. Ke umea ko utotonu ke whai. He ko nau tolu in the end. Te nau totonge tukuhau ke tā ake umea koini. He kai ke nau pendo ki loto. Ko hai nau whai na whewei tokai ake. Ko te alu ki loto kai ke ake to whewei tokai ake. You represent other people and their interests and their lives and their family and their children and their grandchildren, you know, and their posterity. So, he ko umea ko e whakotu he ahoni. Lao ko ia. E makamakasia e tau whanau. Tau whamokopuna. Mo tau kaha. Mahino. Tuku ke he kai aha nihi. E lava. O ke te lelei. Ke whenga e uririu ko ia. Ke whakafo'ou. Ke benefiti mea e kaha. Ke te au se tita. They have to be really, really transparent. E kui ngā kai ke. E koutu ka ilo he kakai. E koe wahe ki ai. E pati se ki. I think that they now come alive. Ya ko pehe. Ka kai lewa ke whai he kau whakafofo ngā. Media. Social media. Ko tohi. Media tohi. Media television. Media ko ia. Now expose ke kakai. And then ask them. Pefe ka waha mu hange pe ko mu por kalama. O waha mu whakaukau ki ai. Maino. Ko mea pe uwhaia ko foi toko taha pe. Wha pe toko la. Kai ko whakafofonga nei kakai. That's wrong. Kai ai pe foi toko taha. Ko ua toko tolo. It doesn't really matter. Waha mea u tai whi maria ki ai. Ke lao e pure anga. Ka pau kai kakai tai whi maria. O kai ke uhinga ke whakafofonga kakai. At least it's a member of the public, member of the mass, of why the concern ke mea ko ia. O kai ke uhinga e ke pe, ke haus u kakai pa koe koa timi nea whafofonga i. IKAI. O toko taha pe ia o launga is entitled ke ne totonu ke proceed or file a petition. Pe ko launga, whatever the nature or document u ave ke whare, doesn't really matter. Mai he tal mai be ko ni tonega wa ta ko ki mari ave be, you know, alu of ni tang. He can do that. So mo fu be ko ni tone. Ka ko pe ke laka ki mua. O to ke come alive. You know, I tau whakau whafonga. On a daily basis. He going to be tu whainga ta umea. Na uomi o tala ke kakai on the media o se Falealea. O mai tala ke kakai, because radio, because television, and whatever else, whatever media available. Tala ke kakai, ko mea na pase Falealea he ahon, pe tala ke kakai, ko hai na whiri ke hai, ko hai na whiri ke whiri ke hai. Ko kapade now transparent, e whaingo fua, ai whiri he kakai nau tolu. Ka ko hinga whak, tau pupulou pe, ka pupulou lewa kau Falealea, media, come alive. That's your job.
That's your job. Kapag lava ka fufunga fai ngau ko ya. That's why you are a media. For job here get public. Because media, you move right. You have to make some money too. You know, kind of Fatongia Totonu free. Kako Fatongia mahuinga tayo media is to educate the public in regard to the funding of the government. About what you love, it's the media that has to do that. But about it, what you ought to go or expose the press release, Faka'aho, every other day or once a week, you know, or summarize it for more. It's the only way to go forward. But transparency. If not, if I pay for TOKA'I aki loto, koto de TOKA'I aki, o peate kakai via ke fai, kake alu koto ma ki hai, koto ma ka hai. O to don ke to ma, he kuikai ko kau sotia ko na fili koe. Ko kau sotia ko ni I motu pe ko fe tu o ke ai vahe pe ha mai, ko kakai na fili koe. Alu ko ki loto ke to ma, ka pau ke ma hau kai o ma ke ta he ka. O pe he ama mo ui fa politikari. Right? So, but the talo makai, mahi na what ha me. Was if I go kakai, then go for it. Fight for the people. Maino, o museo ke PALEMIA malolo, tap mo tangata eki. Kame na ikuki ai. Na kai ke alu buah moa. Na kai ke alu buah sirin. Kakoi ha. Ko ne value system. Ko ngau rio mai kakai. Kapiteni ma upe honoa from day one to the very end. Going up where and I in the Mu'ui and I in the value system na FALALA get up by. But where get our FALALA get out so dear when you now any holo in the top. I don't know them and I'm sorry. Fakona was now my head afio. Koi kakaya na mufin mai. Kainga. Fili hakakai for all. The one that was me and my PALEMIA, but we got to outside. Go yeah. Phil, what else am I going to tell you? Phil, ko mari ia mau pe au ia ho FAKATALANOA. Phil pa ko mahino ipe ho passionate pe moi politiki pe moi politikare ko atonga. Phil ko ki ko ngapen me ose tapo talanoa. Ko le atu ki a pe viga pe haki ipo vai momoko ai tangata iki ko husi atu pe ko ke hange ko ke hela ia mai feel he timing ka te pe mau ki foi feu ipe e feel ko ta faki ko ni ko ke hu ki tu a CRC ko ilo ipe au ia ko CRC ko ki kainga ka pau e to hoki kainga o tu ke ta faki ka ke sio tau atai na pe ki ne foi nga onu ko ni ki tu a mo nga onu ko ni ki he te ke he laka pe mo tohitangi ko ha whakakaukau ke o ke pehe e kau whakataha pe mo ni ihi ko ia nau pehe ki whakamo veu ai whawhawhonga pe ko ke pehe ko ne move ko na whai o tonu pe ko ha whakakaukau ke ta whaki ko ia Sedita, me apango be we internal promotion wana HOKO. Ka ko ia ngai e ngā we. Ka kai ke tari e kulupu ko hai ngā we beton ke whai. You get the heck out and you walk it. O pehe mo ui ngā we. He kai ke te nofo ai pehe kulupu ka pau kai ke nau active. Ko kulupu ke nau whai taha. Tawat peha very simple. Let's go back ke patset ko tau kuosi. Ko hai na abstain. Siaus tau tape. Ko uhunga ko ha. O si kara pe siaus. Ko uhunga na abstain ni ka whakahu e tang e takai. He mai lewa Robert's rule. Ko whakotu pau ke pou to stay alive. Whakotu a siaus ke abstain he ko e tang e takai. Nai whetako walu. Ko toko hiva. Na te tonu ke pou ke second the motion. Ko unga ke alive. Ko wilo pe au ko me ke na ko us mai no pe malo hi pe ku. So what? But te ilo to you stand for what is right. That's the name of the game, people. I know it's a numbers game, but there comes a time you have to stand up for what you believe. Oh, hey, mental and na whakahau tau hia wata.
How Mandela or Palestinian Africa, South Africa. You see, people make sacrifices for their value system. What the heck are they? They don't want it because of what? If the people want you to file a petition, please file it for their sake. The KE'I of the two man out there. Because the majority don't have to be. An exposed on a position. But don't hire. Kapag don't it out of 200 one out tak mo iaro. Umawingan for ilaw mari tayo maman ko. How ito ko tahakoya o talad o kay firmari. Kaya mo vote mo tol, and then the rationale behind the votes for the total budget. Talamay ko ha. Ko uhinga ke kwai from the project ko kuwahe. Forget about that. O di mo kakai. Ke ko nilava ko ya item. Ihonoarea hefari. Once it passed, it's passed. It becomes a part of the total budget. Okay? O te na hori ke na talati ko na voti ko uhinga. Funky project that is totally wrong. Once a budget once it's approved, that has nothing to do with it. It was passed here. What's really going on, EKE'I? How was the house to of file to hitang EKE'I? Feto value. What the heck are you? Because Kakai go Buffai, now Talamai Faye. I know. But what they do hitang here, Kaikemo Wolf, my mother, where are they? John Tonu Beguhala to Tangi. Money bail, Mari Beguha. It doesn't really matter. Again, the hat with Kakai adoption, abortion. Now, we vote to get abortion. Let me tell you, Fukakai Marana don't need Mangofu, Nama no why. Go why Fede Kakai Mao now she. What be machine? Kakoni go talai. How about the Mokata for Mori? We can go vote there because you come out now against abortion. In Tonga, we don't talk about abortion. Once you conceive, you must give birth to that baby. That's not the baby's fault. You tell that when Mana to told to fat or Nim, Oshikoya and now hearing and now Itakoya. Or Talamai, oh. That was so nice of you who can keep your value system, your culture. You see, you stand up for what you think is right. And you know what? I was re-elected the second term. So what? Wow. Right, go ahead. I'm sorry. EKE'I, oku mali au pito fiai frasi pe ko vakaya to ke siong o sia e feel pa ko Don't worry about that part. I'm alive okay? and well. Okay, you cool. If you want. Okay, cool. Fakatu tama ka pito o mai Filia ko na ka te au feo. Kai ke he. Ko anga ko ho vakai mai mei molina ki he mau lele atu ko he taimi ni pe mei Tonga. Ko hai me Totonu ke mau whakahoko e mau tolu kau whafafonga me he taimi ni onward ki November. Let me just tell you. Uluaki mo fingai ke fili hakakai atamai lelei. You know, Asia, not what they tell you now. What have they done before? Okay? Look into their background. Right? Number one. Number two, fili hakakai. Again, tapubemo e kaufanoho na ngari ko matatua. Tau ai maino. Ai kakai wa na ngakau. Ke hoko. He ko uhinga e na paremia. Ko uhinga e na tulo ai. Paremia malolo. Ko ya.
na tu ben Totonu even ka pau alonga popula. Maino, ko kakai ako on tough people. Na ko be ko fekta pe ua ke fili ko ni November. Ulaki pe ta. Fa fehui ke kau candidate. Ke nofo mo to ta fitu. Let's ote mo te fe mo to pe ha. Ko ta be mo falala kai te fehui. Ke nofo mo to ta fitu. Peu ia ulaki. Peu iwa sai. Ko tai ko te mo kokasi ai. Ai to ta fitu. Ka pau mo conflict ho mo mai whakaukau. Ko majority ko o kokas ko ia ai ka fofong e kakai. Ko majority ko ai te tita. Ko mea te na vote ko to kai au ki whare. Ko hono uhinga e au kuo ai kakai. Kuo ai ko re time out e Falealea ka nau kokas. Ko uhinga ke ha. Can make sure they got the votes. Maino? So, but mega go pe koe ka mau e mo feu koe ai u. Maino, ka mo whole level ka fofonga a counterpart. Ke nau lea mo nau ngutu. Maino? O be ka mau e u koe ia. We got it. I'm telling you. Neo wai te ai ha mo issue ha. O marriage a whainga issue. Mea mahui ngā, he koe Falealea, it's a numbers game. I'm telling you that. O tatau ai bebe tika hatama peha, tōki loto heke, that's not right. But te tau whiau ai be moia, o au ki pānga ngā lotai. Koe mea beke mō nofo ai, whakawhihui beka whafofonga. Te ke nofo he toko tāwhitu, o sia beka o tama independent ko he ahoni se rita. Where the heck are they? Where in the heck are those, what, 4 or 5? Now, they call themselves independent. You know why they call themselves independent? So they can go wherever they wish. And wherever it dictates. I know. In my way, hanau amanak Lelei. So, but me ever go talatu way. 2 things. Neo ngope now 2 whakapori te kare pe koe ha. Eke peka nau tolu whine nita. Te ke nofo mo toko taha fitu. Whini koe kakai. Ua. Ka paureva te mo conflict ho mo tuu ke a kupui lao. Time out. Kole caucus. Ale toko taha fitu whae nau koe caucus. Koe mea whakatipati pe koe mea whakai kakai. Ida pe koe kakai. Pe koe ale kau no perea ka nau tolu. Maine kulau. Uipi, and I think you can hold those people. Paka never haki whakawhonga kuheki. Tone ke tā. I know. No. Because they lied with the people. But no for whakataha, mo toko tā whitu. Paka paureva. E paureva, e hane whakawau kai, ko kubui lawe, kai ke sai. Ka loto toko tā. Koe majority koia o caucus, ai toko tā whitu. Koe majority koia. Tau pe ko toko nima koe ke nau tui ki ai, kai lawa toko tahau. Ka take toko nima, ma pelu ho la, o toho ke whaai koe, o vote whataha me toko tawhitu. If that could be accomplished, however, lau koe smooth sailing. Koe a ko pe au, e se tita, neo pe u issue, commit, e kau whafofonga, they will stay together. You know, those who fight together, stay together. E whio, ua tā o mai ki he whakaosinga e ta polo kalama koe he whiawhini. O te hame o ke loto ke o mai i e ta polo kalama. O te kai ke ko i toka tāwhitu. Moni pe, toka tāwhitu. O ku loto ke o mai he polo kalama, ka o te kai ke whiu iat, ka o maho inga ke ilo ke hatau kakai. What's that again? I'm sorry. I got disturbed. Bev, kai ke o kia hame au ke loto ke o mai i he taki polo kalama koe ni o e whiawhini o ku te kia ke u whehu i atu ka ku ke pehe o ku mahu inga mo taimi tonu ke o mai i he taimini? Well, o hinga fo ke tau whelau aki mea lahi ka corruption. And I think ko me ai ko Fatongia kakai ke nau siofi. Where I be the conflict of interest
ke paanga o appropriate ke department tone ale ki tu he ku sio ia ke ne personal interest mai no tau sio pe ke tanu hala wa e kakai lot of Falealea they have that interest and they got the contract ke ka pa ku ave ke ta ke malo na inasia na wa ta ku pe he tamia ki tu business ni ai kakai. It's people's business. It's not a private business. If you want to do that, then get the heck out. That's how life is. Kaya ko pehe sio lelei kai. Kakwa kakai ko kai ne pure anga. Tau te fito ke ngai business e pure anga. You know, kakai is not worthy. Ko nga kuha. Now, Totonu folks here, where you know, have to get clean hands. Me ungawi po ya. Ave ka now find a friend ya to TUKU'I. Or I go can now change personally. Have a conflict of interest. But she had to go a man gets being about it's a joke. But no for no one to go here. Who are you? For no one to correct me if I'm wrong. Why ngai kau tahaya ye tan hala o sai pe na me ngau. See how stupid this is? Ave na tolu ke na kau pangi pe o te kai ko ke na me ngau e. Mai no o wi fe ko miti ko ia o kuna wanga ko o dish out the ngau e. But first priority they look at the history of kau tah ko ia. What have they done in regard to Tatanu hala? That's the issue. That should be the first one, you know, the committee koya, you know, appropriate right? So, unless that is done, the educated kakai, the council is not worthy, get a fucking man. Wow, big he no peg. O the don't get malangai kakai, he no pere. In fact, the don't forget feed he kakai, no pere, going ha. He out of very unbalanced. Nga, he hawe kai ngai ko ia anautoluia. 9 people. See how stupid the system is. 9 people to represent 33 families. Isn't that a joke? 33 families, when our interest is represented by almost half. O kau whawawhonga ko ia I loto whare. What? Oh my gosh. So, Koia. O kai ki whehu I mei heni me he kau whanonga le ti o e Phil o kutohi mai ke o atu kia te koe. Koe haha mea a teniseni ale ke whai ke ta ofi a ke pule a ngaha anau mau I lao o e FONUA. Hange ko hono ta e tuku mai koia e whakamatala pa a ngahe ngai whakamole he patiseti he tau ko osi. Koe hale mai Fatongia o a teniseni ale ke whakahoko. Well, o kai ke fu mau ai tutone a konistutone ke ateni general. Mai no ka ko tui mahala ko me a don ke fai ke sea. Ko o Falealea. Ke ne omi ai u mai no kulau or pe ko ka kai me tu maybe there may be in a committee of some sort, I don't know. Ka ko shat ko ki ai he ko hinga e to involve pe attorney general o ka pa we ha mau lao I lot the way I look at it he ko e lao wa ko distutoni o ki ai lao rules ke Falealea o now formulate pe now tol ke now operation so o kai ke fu ilo fakakonistu e fakalao ke taha tikite you know, ufukapau hala whakamore ko hinga ko whare ko legislative assembly ko nau tolo unau make a determination tonu mo hala ngari poto mo ngari vai it's their job that's their role to make you know ke dish out asidini ko akakai so like lo ko futari hanga tonu na kai ke fupana mo ot kai ke fupana wa ke FE'UNGA you know. My daughter is trying to tell me what to do. So. Koia.
kai ke he. Ko tu pe ko ke tare mai pau fe mari e pe mahalo ki ai to ta ko na ne whakahoko mai e whehu i koe ni. Kai ke he e whilo ko wha malo atu ki te koe i he whainga mari e koe ni ko ke tuku ange mai tau polo kalama o e whiawhini pa ko ke o mai ai ngahi o ni me a lalahi ke whai ki ai tokanga ki ai. Ko mari e ia au pito e whio i ho tala mai koe whai mea pe ua o Totonu ke whakahoko e taimini ke whehu i ke kau whafofonga lolo tonga mo e whafofonga ka hu mai ke whafofonga e whehu i ko ia e ua. Pea ko tui ki he whai tawhaki ko ia e whio. Whamalo atu ki a te koe. Whakatawange peke ke toi tari ha whakatangi atu a muiangi. Ko ofa atu ki a te koe pea whamonu i a te ngāwe ko toa pe whakahoko me whanua lahi. Te tita, ko ofa atu au ka koe ka koe mo tolu. Ka ko sio lelei tau polo kalama. Kai ke ngata pe ko ka kai fe fini ko toka ka fofa mo talavo. Pe fia kana ka tuleva ka kai ka mo tolu. O ki me peta ko ki toka ngatu ko tau ki station ni hange ko now kick me out. And I wonder why. And I'm out ki email or call it more my and I don't know what have I done wrong. I always do right. And so Mahalo koe le tio ia ai ke le ana si kiki ai koe ki tō a ka koe le tio whaupenia mautolo i Norosirani ko ke so you a station ko ni ko ke freedom of speech ko ai tau ataina ki he kau whanau ke ko ke welcome to come on the program anytime yeah ko ia yeah it's fun having you though. I don't know about that part of it. Okay, off ate ka te koe whio. Yeah, what ka muto ko no ai. Malo. Lelei kotoa petama kuo whanongoa Poloka otuki ki ai kuo ke whakailonga Vai o tangata mo whawhine apiko otuki Pa ake kuini vi whai ai e nau pa e hei He kalafua ngoma apu whai ho whai ma whakatete Kupangal petui mai mo asio toka oa E tuku pe mo ake ui o hingoa Ongo ki e ia te ulau hano whaka ofo ofa Soni moe esi o tau whaahau Halamanga tolu kolo se kei tuku moe lau Mai lata e peu takema ei E te nongo whae pe noho ano lata i Ikitama utupe ilunga o vehi pahi Upangal petui mai mu asio toka oa E tuku pe mu ake ui o hingoa Ongo ki e ia ke ulau hano whaka ofo ofa Upangal petui mai mu asio toka oa E tuku pe mu ake ui